Alright, iti dati nga gagundaway, intayon na mangiganti pa na kaibasa, dati napadayawan nga surat nga may kanbiyag ita nga malem, ti problem of the day, ni gasat iti kagayan, nga napauluan iti attitude problem. Sagudayan nga rod ti surat ni pagayam agasat. Dear Cousin, sagbay man nga inak ibinglay ti pakasarita kasinyong idanon ko man tinabara kablaw ko kada kayo nga agserserbi di tanay Marcy Studio nang runa kayong nga timon dito nga programa. Nagtaklinak iti programam kasinyong ngamin at kayat ko apabalakatan kada kayo. Nagasatak kuma tagasat nga rod tinagan ko. Ngimja ka mo, sa anak iti nga napagasatan, iti naasawak weno nagbalin nga live-in partner ko. Ngamin kasi nyong ididamo nga gamamo kami kini Ramona, iti nagkaubraan kami iti syudad, nasingpat mat isuna kanya. Nasingpat mat ti panagriknak iti. Nasaya at mat ti ipakpakita na. Kanyak. Angin no sa bali nga tao kasi nyong at dati makon ko na nga attitude problem. Ti asaw ti kaayan ayat ko nga ni Ramona. Tanadlaw ko idita nagden na kami as live-in partner idagtab trabaho kami pala iti syudad. Kanayon na nga kaapa dati landlady mi. Dati agab-abang iti abay mi nga siled. Ken ure di kiti kaubraan mi. Ado di kiti kaap-apa na. Ngimno da kami matagkuy-kuyog ko. Awan mati mading ipakpakita na. Nadunguman. Naasikaso man. Ket idi iyawid ko ni Ramona iti balay mi kasinyong kalpasan nga nagsara ti kumpanya mi gapo iti pandemya. Ijayan. Kinaapa namat aminin nga kakabagyak. Pati dagiti naganak kanyak ken kakabsat ko. Saan damat nga kaapa isuna angin kasla iso nakasensitive unay. Madilang ti panangipapan na dati pa nagkita ti kabagyak ti bagana nga. Ay na, saan nakakayat digiti kabagyam? Ultimo naganak ken kagasat. Ibagbagak king kan. Sa balit pa nagkitkina da kanya. Kasla tagibas si tindak. Apay, gapo ka dita. Agpadpada tamad lang ka saan nga nakaadal. Aw matikas na nga pampanunutin da bakit? Ay naaman, adda. Napigsa ti kutob ko. Nga itiliklikod ado tigiti sawsawen ti pamilyam kanya. Api nga min man nagipapan kaya. Katalaga met. Ore sa lutsudim katakwada. Si kamat laeng nga minti mangyad adayod bagim ken riknam katakwada bakit. Iso nga kasta nga pa nagriknam handa ka kayat. Tila di da kayat ket deta ugalim. Anya nga ugali ko ma? Ket deta di mo amo ti makisama katakwada. Ni. Anya ko mga saan? No ko mga mit saan nga kasi pa nagkitkita da. No saan da nga saan da ngagsasaoy ti likod Ket nasayaat ko mama ti pakita katakwada. Ay naunay ka na ya. Amin matlaengan kat ikam ti sabali nga kaipapanan na. Ramona, bakit? No kung makitkitan da ka kas jay. Talagat saan mo kumangikan saan mo kumatagidaksan? Anya nga saan? Ay na, ibagbagak yung kagasat. Jack kayat ti agyan ditoy. Ti kayat ko, bumukod ta. Wano saan? Agawid ta iji lugar mi. Anya? Da ijay tang agbalay. Total, adamat nagtalahon ti pamilyak nga balay nga mabalinta i-renovate. Ijay tang agsapol ti trabaho. Basta jak kaya dito lugar yo. Tadyak kayat nga kaapa ti pamilyam. Ay na. Tingarod kayat ni Ramona tinatungpal kasin yung ayat ko lang saan kami nga agapa. Ket kunat naganak kanyak ken kakabsat ko sakbay nga pimanaw kami di lugar mi. Maawatan da ka anak ka. Tila da ngamin nga nas asawam si kaading ko.
manang met. Ananusan da kamlatan pasensya kayo no kasi ni Ramona kata kayo. Dasingpet met iso na idinagam mo kami. Jak man amo kaday nga asawam ngamin, ading ko. Awan met ti araramidi may kinkwana. Iso ti agparparto ti saan nga pagkikinawatan ti pamilya. Iso nga nasaysayat met kiddi, nga da kay ti umadayo. Ang hindi mo liplipatan ti umay sumarungkar dito eh. Ay wan anak ka, umay kalatamat sumarungkar no kwa. Ay tugot mo latamat ni Ramona. Nabaring no addan to ti pagbalbaliwan na. Alawon na nang. Nagyaman nak. Kunak no maornosen ti amin kasin yung iditanagyan kami iti lugar ti asawa. Adag pa'y subalay nga natawid na nga ison tinagyanan mi, renovate. Ang ti problema ket awan unay karuba mi. May salaing ti karuba mi, kaabay mi labalay. Ti balay da tatagusting. Kende ti kinaubingan ni Ramona nga ni Josie. Angem nagbiddutak kasin yung ti pagarup ko nga awan ton ti problema. Tauray diagyang kamin iti lugar mismo ti asawak wenno ti kaayan-ayat ko. Kasi matlata ti ugali na. Ta ultimo ti kakaisuna nga kaabay mi nga balay wenno kakaisuna nga kaaruba mi. Kaapa na pa'y. Saan na pa nga makatunusan nida? Saan na pa nga ka-vibes? Detay namnamaik ko mga ka-vibes na nga kasadaran na nga kinaubingan na nga ni Josie. Angim saan? Kasla makikumkumpetensya keng kuana. Kalkalpas idi kasin yung nga naalisan ti asawak iti may kadwa nga pa nagsikog na. Bali namin dua nga nagsikog, namin dua nga naalisan. Iso nga kong kunak. Mga no epekto ti napasamak king kuana nga nagsikog ngagpaiso ang agpadamat nga naregreg ti sikog na. Kadi ti may sangal daw umay agreklamo kanyak ti asawak. Gasan. Oh, bakit? Inka man pagbagaan di kita kaaruba ta? Ha? Apay? Di mo ka di makita? Dumanon deti asok di ta aparaangan tayo. Ha? Kitaim nga mina. Nagpuur damanan. Inrantada man nga tanang. Gaputa amuda nga agpakastoy ti angin dito balay ta. Akit inranada ti nagpuor. Sino ayat nagpuor? Kadedi nga Josie nakaslaki malkalaingan. Ay naunay kamutin. Api ko mga irantada ti agpuor. Kanapi nga irantada nga ipakastoy dito asok na. Amuda makontrol da nga rod ti turong ti angin. Si kamot bakit? Katalagamat. Ay na. Sigud pa nga min day nga Josie nga adaapal na kanyak. Ubing kami pa lang talaga nga jak katunusan ni Sunan. Ta konsentidor mo deta tatang na nga lakay gusting agpadpada dala unay. Ay, unay kamutin bakit? Ang kunay makatanga rita ang mga noon nga ti masauda. Ay, kikit ko pa ang maamuanda nga mangigda. Ay, babam kadlatan bakit? Ano sa malatan dimit dumanon dito unik ti balay. Anya? Kit ure pa'y Naskan nga bagbaga akida. Ay na, saan ka rumrumar? Saan ka nga mapangkadakwada? Ang mga bagbagaam ko lang, umida. Basta saan ka rumrumar Nakla di tiyangge. Adayumot nga rotistor dito. Nakla gumatang, kada tayo pagrekadog, dito luto ka madamdamang, nga pang malimanta. Ay na ay. Betul. Pati dito yung lugar tas talata ti ugali ti asawak. Ti amo nagbalbali wenno agsaya ti amin awa mo mas lalakar-karo pay. Kakaiso na larga karo ba min. Apain na pay. Lumabasak pa, tatagusting. Maring Josie. Ay, sige lang. Ay. Gasat, may kamabit dito yung barang. Takasarita ka man. Tata. Ape ka di tata.
Ay, pagbagaam tuman deta nalaing nga asawam nga ni Ramona. Anya? Apay, ay, babaan nyo lang tatang. Saan yung ipulpulong kinian, ha? Ay, rumbing na laing nga ibagak kini gasat. Deta inaramid king ka, ti asawa na nga ni Ramona. Anya? Api anya tinaramid ni bakit ko? Kada kayo, tata. Ay, sana siya. Agim na imbagalaan kanyak ni Josie ga anak ko. Baybaan nyo lang tatang kung nakmat kada kayo. Ay, saan na babali na? Alay bagam, no saan siya ti magibaga? Anya tinaramid ni bakit ko king ka, maring Josie. Siya akong ti magibaga. Eta na laing nga asawam. Ibaykit din dito balay kat sinalagan na kanu ti anak ko. Bagbaga na nga. Iran-ran takano ti anak ko ti agpuaw tapno lumapan ti asok iti malayaw. Saan mga pundo tayo na? Ay, panunay mo tayo dyan nga Ramunan. Pasensya kayong Tata Agustin. Baan nyo ta bagbaga akto ni Ramona ta? Madiday tangan aramidan na. Ay, amlatan. Saan ka di nga itilain kan labas kat na alisan ti asawam? Ha? Uray pa eh. Saan nga rasunday ta tapno apain na ka? Mamati akbat nga awan ti naramid mo nga mati. Saan mo nga intensyon nga agpuor kat umay ti asok iti ayan me. Ken madi nga talaga tayo tangan naramid ti asawa. Talaga nga madi. Iso nga bagbagaam. Ay no nararakla ko makunak ay na. Jak ambon no anyat inaramid ko. Kaday tanga asawam. Banyo tata. Tabagbagaak ni Ramona. Nakagatang ka, tir. Nakagata akon. Ang unay ka matan. Anya, kat apay nga kasta. Apay nga ung tanak. Kat nadamag ko nga napamuka no sinalangad ni Jose. Impulong kanyak ni Tata Agustin. Unay ka matan kay bagbagak lang, di ka rumrumwar, di ka mapan makiap apa. Kakaiso na lang nga kaarubatan, Ramona. Kat apay ko ma. Hangumit nga inapa, binagbagak lang. Imbagak lang matipod no. Natapno na saan danto nga ulitin na Ay na, marmarwam da kita kat. Iso nga, naskan nga masampulan tamot Ay, jak lagun uni itiat. Ang madiday tang araramidin da. Api anya una at tiguram ni Josie. Ni Tata Agustin. Dakil nga talagat gurak katakwata. Ta idi pa'y, ubing kami pailaeng. Talaga nga jak kabaybsan data nga babain. Kastamod data tatang na. Nakanayon nga pagipulpulungan na. O kitaan. Bagbakitaan nagipulong pa'y laking tatang na. Gagangay la ipulong na Ay, napanmungurot sinalangad. Unay ka matan. Ay, ti amok man, wag saya at ti amin itangad data dito lugar yun. Taday tangar tikit daw mo. Tadi mo kayat nga agyan ta balay me. Kat siyempre alangan nga makigyanak iti balay yo. Idinto nga didakmat kayat ti pamilyam. Ikit dideta ugalim ti didakayat. Saan na si ka? Anya ko mga ugali? Ay. Talagakit di. Nga managtagibasit ti pamilyam. Isukat nga dita makapagkasar-kasar. Tati kayat ko, agsayaat kay kuma iti pamilya. Agit yung uray saan tagkaskasar. Diyak pa di mamatmatik kaskasar. Kit no naumakakanya ako na nawaya kang agawid iti lugar yaw. Anya? Dita ka manan. Kanayon lang nga dita ni bagam. Bagbagaan ka laeng met. Katim ko madeta nga madi nga ugalim. Awan ti madi nga ugalik. Dita nga attitude mo. Isu nga awan ti mangayat king kagat. Awan ti makatunusam. Awan awan lang tinasaya at king nga karuba king ka, wino kadwa king ka. Anya nga awan? Dumit digiti kagayim ko awan ko magayim ko? Katagpay sumat. Adda ka di nasingid ang gayim mo kadawan. Saan ko nga kasapulan tinasingid na gayim? Taka ba ilak ti agbyag na sisyak? Uri magkidiawang ka. Unay kamutin. Anya? Nang bagarabiin, paring Josie. Ay, paring gasat. Nang bagarabiin mat. Anya ka diti rantam dito Ha? Umay kala ko makasarita ta. Saan taon nga nakapagsarita itay ta. Dada ni tatang mo. Ay, pasensya ka na kinitatang itay. Makaungat laang ta. Maawatak mat kid din ni tatang mo. Ngim okay lang kanyak tayo dyan. Maawatak mo ti asawam, ta. Itilaeng nabita pan, itilaeng kalabas kat.
naalisan manggaya man. Uy nga rod, may kadwa adaras day jayan. May stress na siguro. Uy nangim saan nga rumbeng nga sikat ti pangibuntunan at stress na. Madi nga talaga tinaramid na. Patsik nga saan mo ngayon ranta dahil tinaramid mo, ti panagpuor mo, kat imay ti asok iti ayan me. Ah, gaputa, uri iti nabit nga panawin nga panagam ta, Maring Josie. Amok nga nasayahat ka. Angem, mas dawak man. Apay nga aging kayo tagat amon pa iti asawam. Um, kwa, long story. Saan ko nga mabaling istorya king ka? Ha? Apay? Amang ano sa pulan na ka ni Ramona nga asawam. Ha? Ah, sa anak nga sa pulan, tabisi nga bibuyang kat iti paborito na nga bibuyayin na iti cellphone na. Teleseryen sa dayjay. Iso nga, imayag dito, ginundawayak, tapno no. Umayak, makapagkid daw, ti pasensya king ka. Okay lang kanyak dayjay. Pakibagan tong kintatang mo. Pas pasensyahan dalaw na yan ni Ramona ta. Kasta nga talagang sa ugalinan. Wen, ubing kami pa lang kin Ramona, saan kami nga agka-vibes. Takas ano, nagrigat nga approach siya ni Suna. Nagrigat nga awatin ti ugali na. Oh, di ba? Nabayag nga kasta isunan. Saan lang nga po iti panakaregret ti si Kugna, ti gapunan no apay, nga kanayon nga makiap apa. When nga patsik nga dakkel ti naramidan dati pa nakaregret ti si Kugna, iso nga kimaro deta nga ugali na. Ang maawawatin milatan. Bagpay ata maawatan nyo. Siyang nudaduman, siyak maawatan ti asawak. Pati ti pamilya ko, saan na nga katunusan nida. Anya? Oh, isaw ka di ngay may kinagyan dito eh. Wen, inyawit ko iso na idi balay. Angim, umuna pa lang aldaw kat. Kinaapan nanti kapagyak. Aging nga kaapan na mo ti naganak kanyak, pati di kakabsat ko. Iso ka na saysayaat ko nak. Nga, dito kami nagyan. Angim, iso mula ta iso. Kakaiso na kayo nga karuban. Sakat kasta pelahan. Di pa nakilangan na kada kayo. Ala, babam natan. Unang yung baka no nakarkaron to at aramidan nan. Into no maminsan. Ay, gasat. Agaling ka man. Ramona, bakit? Agaling ka man. Apay. Nagringgor di kita aso. Ha? Deta aso, di kita karubata. Inka man pagsardingan nita. Bagbagaan man nita. Nga saan da ka pagtataulan ti aso da? Ay, unay ka mo tin, bakit? Masaruan da nga ta aso da nga. Agsarding agtaol. Gagangay nga agtaol ta aso, ta aso nga rod. Wan ang mabalinda man kasuruman nga saan nga agtaol no kasto nga matmaturugan ti tattao. Tapno saan da nga makadisturbo. Ay, unay ka ba tin? Ambat una nga napigsan eh. Nakaturog ak tupay. Kitsi ka siyak nga rod. Apos na nakaringringgor lang rod di kiti koryatan. Tumipon pa'y daga agtataol nga aso. No apeng amin mo't nga agtarakan dati aso. Gagangay lang nga kaya da nga rod nga damang bantay ti balay da no kasto nga tis oras ti rabi eh. Uy nangin disturbo met. Kita taol da nga taol. Gagangay lang nga agtaol at da nga rod makita da. Si kamat bakit amin madlaeng nga banag kat padakkelam. Amin malabanagan kat pakasikuram. Nagsensitive ka ba't launa yun? Ala, ikakit din pag pagsardingan di kita aso, bugawam. Amangan no, adada ti sango ti balay. Kumakit maturog damat ten, taptag pakaturog damat ti tao. Unay kamatan, bakit? Naimbag nga bigat mo, paring gasat. Ay, sikamot gaya, Maring Josie. Apay nga da ka dito eh. Ada ka din Ramona? Ay, awan. Rimwar. Napanidya ili. Abay. Ay,
Oh, ited ko lang tangarot keng ka detoy. Ah, anya? Anya detoy? Kinadigwang kayo iti sidain nyo. Ha? Ah, wow! Tinola. Mm, native nga manok. Ado nga mi ti manok mi nga, taraken mi. Ah, nabayagan nga jak nakaraman iti tinola nga native nga manok ah. Oh, umanay nga si dami kini Ramona dito yun, ore into no malam. Ah, kawan ah. Baka mat no aman ti sidain yun, interview mat amin kada kamin. Ay saan? Duwa nga talaga ti pinapartik ni tatang. Nagati duwa nga kawitan. No kasta nga ado ti kawitan mi, kisayan mi. Tapos sanda nga agaapa, digiti. Umot kiti Oo, kasta akmat, idi siya tinagtartaragan. Mabalbalin kit may salat kawitan nga paradakap. Mm, ala, ialis ko lang nga rod, sublik king ka dati kaserola. Ay saanin? Ipulang mo tulatan. Umay mo ipulang into no, umay akto rabilatan. Umay konto ipulang into malpasan me. Ito no maibus me ni Ramona. Ah, sige. Ulitik tagyaman. Maring Jose. Talaga ka di mo kahit taksida deti native nga tinulat manok. Anya? Anusam kit di deta daing. Kay kahit kulaing nga agsida iti daing. Ngem agsida iti adda sabidong na. Anya nga sabidong. Magbagam itatayag pa lang nga panganapangan. Oh, nakaadua ko ni. Ibusik deto eh. Ibusim lang ta ah. Ano maustil ka? Agad sikalat maustil. Ay, humay ka. Tandaan naman, ano maustil ka, gasawa aktot sa bali. Apo, itatay ko mapalang na ustila, kin apay ko mahangada sa bidong na. Kadaklaan mo ah. Oh, malay ko. Amang ano talaga, dakkelin, tigura kanyak, deta nga Josie. Ure, deta tatang na. Laklakayan nga konsentidor. Apo, bahala ka no, di mo kayat. Damang laking ka deta. Bahala ka mo ta. No maustil ka. Gapo iti sabido nga adda ka deta nga sitaan. Apo, sige. It's your loss. Nagimas. Sa anak man nga papaapalan? Bisit. Papanamon. Dakon. Papanam. Inakagid na di sila din. Nawanan na kon tigana ka mangan. Ibusik na ro din pati ina pa oy. Naibusyo ka din? Parang nga gasat? Ay, guna. Itay pailaal daw nga na ibaw. Ada na bati nga basit. So that nayon tay pinangmaliman main. Nagustuhan mo't laeng ni Ramona? Ay, pasensya ka na no. Di rin naman ni Ramona. Saan na nga kaya't nga agsida iti native nga manok nga tinula? Ay, di na ka di kayat? Saan nga di na kayat? Kayat na kumaa. Ang may di naamuan na nga sikat tinagpadigo, di na pulos sinagi din. Baga nakiti nga inikam sabidong. Ay, api ko mga ikasabidong na. Supay ti ko nakingwa na. Ay, diyan mo. Praning sa una yan, detang asawa. Kat nakasingsingpot ka mo, Maring Josie. No apay nga kastaunay tigura na king ka ti asawa. Amangan mo't no, apalan na kakulak ang api ko mga apalan na. Dinto nga kita man ti kasasaad ko. Aging ka ita, adaki ti puder ni tatang ko. Awanan na kiti trabaho ta. Tultulungak ni tatang iti talon, kendi ti balay. Sana balit na laing kamot naglako ka no, dahil kiti maapit na, ngamula na. Dahil tamot ti paglaingak. Tanapigsa ka no ti nalaingak ka no sales talk. Kung na digiti, gumadgatang ka digiti lakok nga natin. Kinanya ko matapalan ni Maring Ramona kanya kat siyakat ni awan mo't pa iti asawa. Malagip ko. Apigay mo pa iti asawam. Saan mo nga na istorya idin? Kunakbot keng kangalong story.
Amang ano sa pulin na kanira mo, no istorya iking kakit marabiyang ka nga agawid. Ay na. Saan nakmatgidi nga pampansinin ti asawak no kasto nga rabi eh. Adamot nga ti cellphone na, ti asa si kasun na. Iso nga, ginundawaya ko na, ti may dito, itap no, makapagyaman ka. Ay, nag-imas nga talaga, dati lutom nga native nga manok, nga tinula. Jose, mare. Bolero ka mo. Unay ti gasat ton, dati maasawam. Anya, kauna. Kanayon to nga, sigurado nga kanayon to nga naimas ti si dayon na. Angim apay mo. Aging gay tawang piti asawam. Ti kinagpaison na. Kaya't ko kumamot kaya't mat ni tatang, angim amangan ngamin no, dati tumaasawa kat iya dayo na kinitatang. Ha? Kaasimit ni tatang. Numay maisanan to dito balay mi. Oh. Da kami matan. Damat karuba yon. Una, angim no nintulaang maring Ramona, ay kit baka no awanak nga mangtinggar kinitatang baka no anyan ti maramid na kiti asawam. Sa bagay, makitak ti pungtot ni tatang mo kat kini Ramona. Amangan ngagpaiso no madiswan na no awan ti mga nawaking kwa na. Kat no bilang laeng ta gasawa ka ta alain na kati asawam ti pakitugtugot mo ni tatang mo. Hindi naman nga mapanawan ti talon na. Kasta ya. Sumalagayam Angim nakiboy-boyfriend ka mati din. Angim kasti ko na. Jack pa lang kahit nga panawan ni tatang. No, adan tuman dumting nga para kanya, nagbaling nga asawa. Kahit dumting tulat na sa bagay. Nay, adda ka mo't gayam. Gasat. Ay, naibagarabiim, tataga gusting. May kayong pulang dati kaserola nga nagyanan dati yung padigon ni Maring Josie nga tinola nga native ka manok. Nagustuhan nyo laki day, tanaibas tiluto ti anak ko. Siyak laing tinangraman, siyak laing tinangan, tatagusting. Ni Ramona, di ka di mahilig iti native nga manok. Ay, sama mat. Saan na kano kaya? Tagaputa, naggapukin ni Jose. Ay, unay mo daytan. Bakakit nung pagharupnan nga sinabidungan ni Jose. Kasang agpaiso timbaga na, tata. Ay, talaga nga na sabidungan sa't utek dayta karamunan. Pasinsaan nyo latan, ti asawak, tata. Ay, masaludsod ko man king kagasat. Gasat mo, tinagan mo ang kaslaawan man ti gasat mo. Awang gasat mo, itinaasawam. Pasensya mo ni tatang. Agjojok lang ni tatang. Ay, saan nga joke na ita? Pudnuman. Ay, jak man ambaw, jak maawatan, no anya ti kinayat mo kaday tangarabuna. Nasingpot ka, Mart. Panagriknak, Mart. Kit nasayaat ka. Sikapay nga na ikamkamag dito, iti makatunusan may. Ngimday ta nga kalugarab may. Ako namlano siya sino nga napanla nagubra di syudad kit sa balim ito ugalidad. Sa bagay kasta ng inen si sigod nga that attitude problem na. Saan ba't nga kasi hindi gamamu kami tata? Diyak nga rin pagarup nga kasta gayam ti ugali na. Naamuak laeng ngayon, iti taiyawid ko iso na di lugar may. Kat kaapa naman ten, tibo nga angkan ko. Iso nga nagawid kam dito, yung iso mo lagay nga iso. Awan, uray dito yung lugar may awan ti makatunusan na. Sensitive gamin dahi nga babae. Amin matlaing ngayon kat ikandat sa bali nga kaipapanan, iso nga amin kaapa na. Sayang Bart. No agnanayon nga agtalinait ka kingkwana. Anya? Ay, tila ibagbagam tatang. Kasla na ibagbagayo. Agpay sumag. Ano siyakla ang nigasat agad? Panawak na itang babae. Ala tatang, maturog kayon. Dahil samat inom yung kaming. Basit lang. Ang impudno ti bagbagak gasat, baraw. No kaya't mo rumagsak ka, sumapul ka iti sa balay.
Deti padam nga nasingpot, ta saan nga kas kadet asawam nga attitude problem. Apay asino aya deta ka chat mo. Yan sino diti mawag itay? Ha? Ni nanang. Ni nanang mo? Yung na. Kaapay ni bagbagana. Pagawidin data jay, balay. Anya? Ket, simbang pod deti kapsat ko nga gapo di Hong Kong. Tapno kano makapagkikita tayo api nga pati siya. Kitrumbing na laing nga. Agasawa ta nga ron. Si kalatat ya gawid. Amumet, nga apaendak ti pamilyam saan ka di? Anya kamot. Pinga apaenda ka, handa ka nga apaan. Talaga met, nakita mo. Idi adatay jay, idi nagyan tay jay ti sumagmamanungal daw. O, nadlaw ko nga saandak nga gusto ti pamilyam. Ay apo aya. Saandak ka gusto ata, di dangarod ammo no kasanuda ka pakibagayan. Sika ati makibagay ka dakwata, agad just ka, sika nga rod ti. Ay, unay ka na. Api ko ma. Kadagpakatotoo ak lang mat. Ay, unay ka. Talaga di mo kahit agawin ni Jai. Hindi balay. Ana, sumumbat ka. Saan ko nakbiting ka? Ay. At siyempre sa lutsudid na kanto Okay, ti bagam ang ajak kahit timapan. Tap apa ang dakmat. Di dakmat kayat. Dahil nga pamilyam. Ay, unay ka. Makamu ka. Talaga. Anyati kunam. Agawid ka di lugar yaw. Saan mo nga kadwa ni Ramona? Kat api nga di sumurot ni Maring Ramona, pare. Ay. Diyan ka rod amo. Talagan sa nga awan tinamnamanan nga makatunusan na ti pamilya. Kasla daytan tini. Nagbalin nga senyales kanya. Kasla ada ibagbaga day kita nga palikas mo abaraw. Tatang. Ngeti mo tatang, konsentidor. Sabagay, pudnuti ko na ni tatang mo, Maring Josie. No talaga nga awan namnamanan nga maator pa ti madi nga ugali ti asawa. Masaysayat siguro no. Agawid ak di lugar min. Sa anak tong agsubsublin. Ay nasaysayaat pa'y dahita parang embag ta nakariing kan. Apay. Naitugtog ka di taulaw. Mayat man. Tanapanunot mo dahita. Ni tatang nga talaga. Tila yung magbagana. Pudnuti ko na ni tatang mo. Panagrik na kat naitugtog ti ulo. Kat nakaamiris ako. Nga sa anak ka naragsak. Kinira mo na. Ano kasta? Agawid ka nga siksika. Agbati ni Ramona ditoy. Kasta ka di gasa. Kuha. Mabalin ka di nga makapagsarita ta nga duduwa talaing. Pegakit kita dakbar. Mabalin ka di nga agsarita kami gani Josie nga dagdak kami laing tata. Sakay to kasarita. Anya. Hoy! Gasat! Pagipanam ti anak ko! Italaang tata. Kung madayo kam laang. Tapno sigurado nga di na kami makita ni Ramona. Sa balin sabod dahi ta ka. Hoy! Api pa pananta. Kung madayo ta palaan. Naskin nga agsarita tang muna. Sakbay ka nga ipakada kini tatang mo. Saan ako nga makapagtipel? Josie. Angin, kunakmat king ka. Paliiwin ta pala ti amin. Kasanong ron ti kasanong ron ni Ramona. No panawam. Ket sumuro taking ka di lokaryo. Makaambusunat di biyagnan. Kasla iso mismo tinangidoron kanyang agawid.
Iso mismo tinangiduron kanya. Tapno umadayo ken kuana. Angin, kasano numaamuan na nga adda relasyon tahan. Babaam na ta. Uray kit kagurgur na kamaten. Lubos-lubos ay mo. Anya? Alan, ta sigurado ak lagid di. Nga makatunusam ti pamilya. Sigurado ak nga kayat da ka ti pamilya. Tasa, saan da kayat apulos ni Ramona? Tamadi nga ti ugali na. Taman na kiapa. Ken managipapan unay iso nga awan ti nasingid agayim na. Diyan karon amo no anya tagbalin nga reaksyon ni tatang. Siyak ti makamo. Kasaritak ni tatang mo. Uray ta nasingpetak met. Iti imatang na. Madanagan na. Ha? Amangan no amuitan ni Ramona nga nagkuyog tang may titulo kariyo. Babam na ta. Amangan no ni tatang pa yan tinang ibaga kinkwana. Bakit di atay manugot ni tatang mo? Una ta napigsa ka kinkwana. Ken kayat na ka nga talaga para kanya. Ken amuna mo nga saan ka nga nagkasar kini Ramona. Kaya't nakanupay. Tapno na ti kasta kat makaasawa akon. Katimbag matay manugot ka nga, saan tang itugot ni tatang mo? Tila ka amak ko no, amangan no, agapadak ni Ramona. Ay, mo pakatanagan. Ay, nananganda kami. Ay, Barok! Ay, adan ni, aguray ka. Abay. Sa bali mat, dati kaduam, saan mat nga ni Ramona anak ka? Ay, nimbag nga bigat yo. Nanang ko nana, mahit kanyak Barok. Ay, nanang. Iso ni Josie. Ti baro akaya nayat ko. Ha? Ay, nimbag nga bigat yo, nanang. Ay, adin ko. Ay, manang. Nimbag na nagbakasyon kayo. Ay, long time no see. Adot pa sa lubong ko ken ka. Aguli ka. Hello, manang. Sa bali mo ti kadwam, saan mo't nga ni Ramona? Kiti inggad gatangak pa iti pasalubong na tabaring no umamo kunak. O inggad gatangak ti sapatos no malagi po dinamagkot sa ti saka natin ka. Ayun, manang. Ken pati bado saan dag ka bagi. Ay, sayang nga rod Ay, babaamlatan, manang. Ay, bay mayat batkit din tasaanan nga jay Ramona ti inyawid insangpet na dito balay. Ay, pudnot ako nanang. Sumre kayo Sumre ka. Anya tinagan mo tayo? Josie, manang. Ay, sumre ka, Josie. Sumre ka. Balasang ka. Sumre kayo, Baraw. Eksakto. Nakaidasara ko. Nakalalis nga niya si tirik na tirik na ni Josie, ti pamilya kasi niyong may saal daw na laing kat best friend na ni nanang kon. Best friend na ba yan ni manang kon? Nakais-isim pa iso na akanayon kadagitiya kabagyan mi. Kan-kansawan dakpay ti pamilya. Nang runa, di ti padak alalaki. Ay, kasitsid! Naitakal mo Deta ti kung kunagasa tayo. Kaya mo may itikat na di ka makaamiris ka. Dati mo nangin sangpit mo dito madi apalaos. Well, kasitsid, may mayat dito. Dati sangpit mo ita, nasingpit, naisam. Kaya muna baki katwa. Win garod. Hey, amo angkel. Isun ti asawa ang angkel, ikasarbon. Win garod baraw. Mayat sa data natumpungam. Napintas, kan amuna ti umisam. Saan nga kas di muna ngayon sangpit mo? Win angkel. Lagay sapi ko mata isaon. Tiag baling nga kagasat mo, gasat. Gasat. Naigasat mo. Agya mo na, kakasinsin, angkel. Di tinawagan mi ni tatang gusting kasin yung awang kano ti idea ni Ramona. Di na kano pe ammo nga nagkuyog kami kay ni Josie nga nagawid dito lugar mi. Babamlat ako nak.
kinasaritak ni Tata Agusting, nga numabalbalin liklikan nalatan ni Ramona tapno sandang nga agapa. Nagkarimot ni Tatang Agusting kasinyong nga liklikan na ni Ramona tapno no awan ti gulo, yan tangay kasla awan mo ti bibiyang ni Ramona kanyak, nga nagawidak, nga di naman lam mo no adakadwak mo no awan. Ket itiya, damo nga rabi imi, iti balay mi kasinyong, kastaon ay tiragsak mi, iti taag kaida kamin for the first time, ken ni Josie. Oh, naragsak ka kadimot lang? Josie, bakit? Makaikawa niya. Ha? Maring Josie, tawag mo kanya kiti. Itan, bakit ko namon? Ket, ruwaman ta ti bagitan. Ken ruwaman ta pa'y tirik natan. Tano ide, ter den tala trik nata. Taada nga ron ni Ramona. Angem, awanin ti makaipawil, awanin ti makaigawid itirik nata, Josie. Pudno ti kunam, angem sapi ko ma, ta saan to nga dumting ti aldaw nga. Umay to dito ni Ramona kat umay to mang riribok. Awan ti habol na kadata. Saan kami mo't nga nagkasar? Awan mo ti anak mi. Takas ano? Narigregmet ti sikog na ide. Angem, sapay ko mata saan to nga marigreg. Ti anya? Dati sikog mo. Sikog nga. Sikog mo to Sikog ko to Ang jakpe amuan, wag sikugak pa'y. Ha? Manupit latawin mo man. Adan to pwede tinangig ko nga inbasan kasin yung ij programa na. Nga naregregen ti kalendaryo. Kat nagsikog mo lata. Kinori ni bakit ni kasin yung. Bakit ba't nga nagsikog? Ay, kadi. Wait, saan ka ba ito nga bakit? Unang naregregak mo ti kalendaryo. Ay, sana pala importante. Agarabid tan, padasin ta. Ipatpatig ka unay-unay, Josie. Ipatpatig kamet unay-unay. Gasat. Kat sabi ko datanga talagang tiyag kagasat. Marikrik na akon. Kaya't da ka ti pamilyak. Sigurado nga si kantig kagasat ko, Josie. Isungarog yan tangaruden. Nagasgasat manen. Numakaaramid tan, iti anak ta. Numasikugan kan. Katap numasikugan ka, masapol nga aramidin ta dahito. Amin nga agag mo. Awan pulos ti ka attitude na. Anya? Oh, jak manam mo. Apay. Ni ka di Ramona. Saan talagang pagsaritaan pa? Yung tila ba ibagak? Nagadayot gidjat nagadayot gidjat yung ni Ramona. Itilaeng panakiinagak mon. Ay na, mariknak nga pudno. Na impapusuan kung talaga nga mariknak ti ayat. Nga marikrik ng para kanya. Kat apa ini? Oh, saan tan nga pagsaritaan pa? Basta ti kunak. Ni Ramona, uray makiinarakop when makinaig kanyak at da attitude na. Ang imsika, Josie. Mariknak na talaga. Mariknak. Mariknak ti pananghipat-patig ken panangdungdungom kanya. Babaen ka ti agak mo. Babaen ti panangarakop mo kanya. Sikan nga talaga ti dawan. Sikat kagasat di gasat. Sikan nga talaga. Katap no mapasama ken ti amin. Pag may sain tangaruden ti bagita. Amin nga asog yo. Agduma. Anya. Ay na.
Manggig mula ko matasog ni Ramona. Adda attitude na. Anya? Pati asog adda attitude na. Uy, ti asog mo ka talaga nga. Talaga nga asog ni Ayat. Asog ni Ayat. Josie. Gasat. Josie. Gasat. Kasta unay tiragsak mi kini Josie kasin yung nangrunay dita. Naiyadyasin na permi ni Josie ti bagina iti pamilyak ti panagyan na iti balay mi. Ket nagtulagan min kasin yung ngano lakid di umanugot ni tatang Gusting ket alay mi pa yen. Mga baruanan kami. Adamot kit diti daga nga, mabalinto nga, talunen ni tatang Gustin. Saan mo nga masango nga talunen ni tatang masaksakit man. Addan manungalawas kasin yung nga saan ka nagaw-awid. Ket ditan nga nang rugi nga agmes-message mo nagtawtawag kanyak ni Ramona. Ket di na pay pulos ammo nga kaduwak ni Josie. Anya nga tanusong bata mon ket ipudno mon ti amin ken kuana. Gasat lakay. Ti problema karod. Mga numapan na apayon ni tatang mo. Numaamuan na. Nga nagkuyog ta. Ket imposible nga di na pay ammo. Ket syempre nabayag nga di na makitkitan. Ti kanumot impambar ni tatang Gusting. Idi dinamag ni Ramona ken kuana no sa dino ti ayan mo. Imbaga na nga may ka. Imbaga na nga napangka nagtrabaho ti adayo nga lugar. Apemot ngamin nga inlibak pa na ni tatang. Di nga rod kahit ni tatang nga agapa da. Nagkari kanyak. Nasaanan nga tutupan ni Suna. Umanugot ko mga aminin ni tatang nga umay ditoy. Tapno no tikas na kat awan ti pakadanagak nga. Amang apaan nagpaison ni Ramona. Kat ni Ramona. Baka agaw umay dito yung lugar yo. Patsik nga saan nga umay di jay. Saan na nga katunusan ti pamilya. Isungor nga ibagam keng kuanan. Panggap kumot nga ibaga. Jaklaan mo no kasano. Ta siyempre, pampanunutik matlaan ni tatang mo. Sa bagay. Kasano nga taaya? Anya nga tataramidin ta. Maibaga ko making kuanan. Tapno nataltal getirik nata. Nga amunan nga datan ti agayan ayan. Tapno maka-move onen. Kat saan to nga mangriribok ka data. Ken ni tatang. Tapno saan na nga ririboken. Bambam ta. Agsurat ag di programa ni Kasin Yung. Tabaring no tak makaitid tinapita sa balakad. No kasano. No anya ti aramidin ta. Nagtakli na karo diti programam Kasin Yung. Tamang namnamaak. Nga ada makaitid ti balakad kanyak. No ada kayo ti sitwasyon mi ken ni Josie. Anya ti kasasayaatan nga ramidin nyo. Nga panangipudno ken ni Ramona. Nga saan kayo nga agawid ken kuana. Anya ti aramidek tapno na ti kasta ket maaklon ni Ramona. Nga saan nga da kami ti agkagasat ket ag-move onen ket sumapol metten ti sabali ti makaawat to ken kuana makaanos to iti wadi nga ugali na kasano nga nasayat na ornos ti panagsinami nga saan na kami nga riribuken kastamotten ni tatang Gusting nga ama ti kaayan ayat ko daytoy ti pakabuklan ti pakasaritaak ken ti parikot ko Kasin Yung nga kahit ko pabalakadan kada kayo sabi ko magad na kay batit adal ken nakaitad liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak adin nga kinakuya. Iyon akong ti agyaman kadagiti makaitad balakad ken agyaman ken kakasin ti laing mo nga nang ted biag dati nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema pagayam mo gasat iti kagayan. Thank
thank you so much gasa. Timburay mo nga pakasaritaam. Ket namnamaem nga mga adamated nga balakad dagiti nakangeg kadati nga pakasaritaam.